Mamuni hapo abashon ko dibatu ma GH alope na bushofo ensema faga na hunde dika de unya ala sabre ya kwanu amede ebesumu na yeche ensema na reporter yensa aka edi efri kolebu ayarsabia echrese eye kolebu ayarsabia onu no asem kese esi we no enye patient for omo beja yerhwe ena tesesi wo mu eso na so a doctor for ena ensem we esi wo mu tema enonti anam so ama kolebu police command aso ensem no masha se eye ehyimu de efa ensem no ewu na asem potia esi ene se Dr. Nibia or what the Department of Obstetrics and Gynecology awo kolebu ayarsabia wo chira ne colleague bia woni ne adwuma no so ye doctor ni no wo pekwan sa etese poison no ewo ne dwuma de ni nya ne gina se kasa bi eba wo mtemetum wase bi ema mu so ewo wo mo entem ne no ene so se ne colleague doctor ni no ebeso wo fa so enfa endili boni na watcha ni nsemu edi ache police phone watcha wo pon wadwuma no ni so a wonom wo bottle mu wo ne office ate say doctor senior mo wan komo room mtwi edo mo nyama egunu wo kofa ni so a oye se wo ba be no so na no hu se red substance bi efra ensuo no entetempa na say what they call wo mo testing lab wonum so wo mo ko say so ndie pa na wo ma eninti no ade kokko no abepie mu na ebra mo ko ye test no na wo mo detect yes moja na say abefra ensuo no na moja na abefra ensuo no moja na mu no so no esa contaminated wo HIV mo wani bi awo mu na no na doctor no ehu sa what is our report no anaso hu sa the air cost so far ni so no one penalty so kai kadechi ehun said abi no young doctor ni bi ewo koleboya sabe on ma dem mu a wona no enya kasa ada se metu asema no so ewo mtena da se wonu an wo de insert so no and abon tim kwa se wo pe kwan bi so edi ni boni tira se wonu and wa ko report no edi ama kolebu police command se wo mo enchi no na so mo nye no mo mi se na no system enfa ekwan ya moja contaminated with HIV and mo wan ebepie mu woni nsu a wonu mu entidi grapo ene wo pe se enkobe ne anade se eno ne asema abetodwa kolebu police command asa se wo mo ensem no ehwehwemu ne bushafo ensem ni a wo hwemu yi anade se bobo bi abemu se akwan bi so no obebo kwan na se doctor ni no wayare ano no wenya HIV yare no ebi na as to wire sa bobo na ebemu no se ye hu afaba ko na no se de ye de atom so suspect no ense manasa ni chire so no ko na ye na se enye no anase bibi mpo ada ba ye man so no moja ni kopie mu de so for sa de no be so ba be hwe ene etimodin sem atoso ewo oman emu nipa etese nipa ape epopo anase nipa agina ya udiesu ni ebufoso etu na mumbia won dwi se empopa pono central ne ba ko wie ni nua na wo bo ne sa bo na se wo pe mu wonum na wo pe revenge e dia man maybe ne bufo bi na asem bi a wo katia no awenya no wonti ase na ese enu na wonu dream enu to wodna so edit sad mono na mpo se possible kro mpo se edu moja na yede egu so na contaminated HIV blood obi bi say moja no konya wa himfa hina no twe ne hu moja ai no de kogu obi fo ensuo mu ai se de kogu na mpo kra ko ni emu kana so wa we do tell kra man is dangerous because I am sorry again say you go hwe na doctor need me for doing this say obet me at much contaminated na so bet me at obi every be bet me by yourself not me at you kakra na outside there go mo obi fufra and let us say hospitals are go out don ne mo ayehu wa o hospital na ko ya che ya na mbo o ka se mu na so be wanda onyema bi edi ya na so wanda onyema ya ma re ka ba o be fi aba na so the refo from and if aba we go the doctors from you ntemu and I go wie na say patient ni and doctor ni na say e bet from the class say medical
system no ebra so say be me any alcohol because say wo nyama bi say timi see say obi timi poison contaminate the young ensuo with contaminated blood like HIV. So no so HIV dey na say do bra you be check system say when na check doctor si foi e wo modwumadi because we be anu all this support one way I allegations I suspects and I just say suspension it just when I just say the air to any cast and I say nyama ekoso ewo ayamsabia akasa say ewo manu and enye asema eye hitase because of we bring up ponti abekeka and some complaints be because ya momo expired drugs nebi so kase ya momo eye endure say fata say ebesa wo ya do mo anu amatisa kofa ya fufro and the bomi kura complain say woman going through operation grandpa it me jai your operation materials and I said operation when feeding be at the two na say doctor say for the binu adwempa o de adwuma na enye adwempa because doctor dey and at least who principles say guy dey o adwuma dey say o principles no it mean just want me and you obi bone was akwana so confirm moja who access to it and go be and so was anybody no unja no so kan na say and some why it will be happen say the mama ni akon ni ahye ni apon asem aka reporting their friend and abeto the friend so na police for asase ye hwem na so mo do mo sukọ the names of all if anybody and some nature dey mo fi bia no ye be so mo ebo video so nti mo mo dey subscribe to Tuma GH na you social video on all the social media platforms follow Tuma GH for Instagram Twitter so at Tuma GH _ Facebook is here Tuma GH Nana ama obuswa and the yebese di shabi makroni.